Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong! Oy, Badong! Ay, napanan naman nga tan. Awan dito ni Badong Mau, pumanukkaw ka dita. Itay ko pa'y abirbiruken, maray. Kano nakitak mo ta nagpadaya? Kadwa na dagiti manugal apada na alalakay. Napanmanen nakisugal? Katwan awan mo't sa baling nga aramiden da no saan nga agsugal. Apay nga main, asaan nyo nga ipasardeng dagita asugalan dito'y barangay tayaw, maray. Ay, saan asyak ti pangibagami ti dayta? Asino nga iti pangibaga kat official ka mo? Ni Kapitan paspasuro taklaang mo't. Sapay inala ni Badong ko jay kakaiso na nga igatang ko kuma iti bagas. Dayta tirigat na no adaman no galakabalay mo. Ay, maray. Mabalinti umutang iti bagas. Nagdakulan dayta nakasurat bawal ti utang. Basaam nga min Napaya basaag pay lang. Kat imbagam lang arudan. Mala, mapana nga rod umutang kin ni Kumarik Abanang. Ay, salakay! Salakay! Maribanang! Ano wa umandag ito'y asaw? Ay, saus kagatan dakawn! Maray! Hey! Brownie! Blackie! Pink! Red! Yellow! Stop! Nay! Si Mardin Daadagos Nasurwam gayam dagito'y asaw, Kapitan. Ay, ni Kumarik Abanang nga. Ay, ako, urayak nga ron asumangpit itay pa nagpadaya. Agpadpadayan samot amin na tattaon, Kapitan. Anya ayat ti adda di tadaya aday-day wunda. Di ka man aging dadamag. Anya ayat ti mapaspasamak di tadaya. Ay, di mo damagin. No kayat mo, ingkamit ijay daya. Aw, anya tinaganab mo iti panakisugal mo ijay daya, Badong? Naabakak nga raw. Nagmalasin aya. Awana unjay gatang kukumay ti bagas. Kunak nga raw mga bakak. At igatang maun. No apay amabirukam lakta. Uray sa dino ti pangidulinak iti kwarta. Apay nga minta idulin-dulin mo aya. Kwartak bitin Ay sana mabalay. Diyak kaya tagtalak iti manugal akaskan ka. Ay mga bakak tulay nga. Kaya't masawain, agsubli ka pa'y amakisugal. Sana nga agsardang tuyang, aging sa anak ang mga bak. Mapan ko kasarita ni Kapitan. Tanya ti bagam kingkuha na ngay. Di bagak apasardengan na ti sugal? Mapasardeng na nga ta. Apay kumasaan kat iso ti Kapitan. Kano oray ni Maribanang makisugsugal, mate. Anya, uray isaw. Iso, mate. Nagsinsin na ako kami pa itay ijay sugalan. Malas lang tagpada kami anabak. Ay, nangabak kamit lang, Banang. Saan nga road? Apay ako sila panak. Napudot ti ulok, nakastoy am abakak. Ingkagluton. Jak kayat. Tanaungat Sikat ti agluto, numabisin ka. Una, siya kong tagluto. Ala, darasam ti aggunay. Awan, inako na dyan kusina. Saan kan nga gungan? Ay gumatangak man iti Ricardo kagawad. Sikat ti agluto, Kapitan. Ay, una, tanapudot ti ulo ni Banang. Ay, kasta akmaut no awan customer kaw. Ay, napudot at ulok. Naabak nga bin iti sugal. Ay, napanggayam na kisugal ni Maribanang. Ay sus, kanayon na mapan makisugal. Kanayon mo't maabak. No maabak, ay na, siya kon ti pagpupudutan na. Ay, katlakwan ka nga rudin Kapitan. Tama nga numaungtan ka man, ay. Inteng, nakaluto kan. Ay karugurugik pa'y laeng. Nagbayag kan. Napanak nga rod gimatang iti Ricardo. Darasum tanay, mabisin akon. No tinulungan na kuma, dinalpas kumaadag. Agluto kakit din. Na. Agibaon ka pa'y laeng. Kastoy na pudot ti olok. Abay akas ti rupa mamasabat ka na natuyang. Nga may napanmanen nakisugal ni Badungkaw. Nagsapan na makisugal? Una, saan pa'y nakamulumog na panen adagaws?
Ay, unay mo't dahitan. Tidakas na. Inala naman ng jay kwarta ngay duldulin kaw. Madimot ati kasta. Kan tidakas na. Awanon tinabati a kwarta. Idulin mo ngamin ang nasaya at Mabiru ka na latamag. Ita, awanon ka nun may. Ay, dahita ti maday. Mala, inak ko nana. Inak pa ijay ilay. Tagumatangak itinaimas asidaak. Sige nana, agpatuloy akaon. Ay, imbag pa'y ni kwaraw tanaimas ti sidaan na agatangan na. Ay, dayjay to mga minabadaw. Tainlibas na ti kwartang. Ay, Kapitan! Agring ka! Kapitan! Payaringan nakit. Ba't maturog ak? Agur-urok ka nakadumog dito'y lamisaan mo. Ay, nakariingak gayam. Na, Ay, apay ngay ngagmay-may sa kamag. maburing ka no dagiti kakagawad ka. Iso na panda ije daya. Nakisugal damag. Isumuti kaya ta di bay amon. Ni treasurera nga ikin ni sekretarya. Napanmut. Anya, pinalubusam ida ang makisugal? Isuti kayat da. Ay, agreklamo ak, Kapitan. Ah. Naskan ang may sardang day tasugal. Ha? Isi ka man latikas tati ka panunutan na maray. Una tanibadong kaw. Nanipod na sursuro na tinagsugal. Alaan nanti kwartak. Tapnoad day sugal na. Nasayat ka day tikasta, Kapitan. Ay, madi No ipasardeng mo day tasugal. Saan matan nga agsugal ni badong kaw? Nagapwa, maribanang. Di taman sugalan. Nay, kasla Biyernes Santo, matday tarupam. Ay, naabakak man ngaminan. Kaano nga taaya ang mga bakak? Puunay matday ta amalas mon maray. Kanayon ka matlatan amaabak. Ay, malas samat. No ni pari badong ti kasangsangop. Ay, kasangsangom ni kabadong. Win nga raod. Ay, ada talaga malmalas na iti sugal. Ay, liklikak to nga rod akasango ni pari badong. Kaya't mo asawan, agsubli ka pa'y makisugal. Sa anak pa'y nga rod anangab-abak maray. Masapol ang masubot ko dagiti intaya. Ay na. Nagsayatin to nagsabat na paray. Ay, naggapo ka iti sugalan anya. Ay, di mo magpigsanin ah. Amuklatan na naggapo ka ijay. Paray. Mabalin ka dito umutang iti kwartam. An mo? Mapan ko'y taya ah. Maring mangabak paray. Saan ka madanagan? Tanong mangabak ah. Bayadak adoblay ti utang ko king ka. Kinadapay balato ma. Mayat Una, pamirindahin ka pa ya. Apo, mayat O nya, pautangan na nga din ah. Ay, di ka pa utangan. Agkatakatawa ka kung nakmano pautangan na. Saan mo gayam? Ay, awang kwartak, iso adi ka pa utangan. Ay, unay kamutin pare. Agsugas-sugal ka. Awan ti pera pagtayap. Ay, diyan ako may bagbagaking kan. Napabay inanak pa'y Mike. Ay, basta awang kwartak. Nalpasa kon anangan. Aginaw kan, inteng. Anda, siyak garo din tinagluto. Siyak pa'y taginaw. Apay, agreklamo ka? Saan? Napay ko mga agreklamo Sige, taagsubli ak ijay sugalan. Manit? Saan ka pa nag-anag sugal? Saan? Aging gaajak mangabak. Awanan mararamid mo dito'y balay Katadda kamat nga agtrabaho dito'y balay. Ado ti aramid kiji barangay hall. Anya ko mati aramidam. Na, Agtugtugaw ka lang mat ijay barangay hall. Apay, tikunam, jakamaw. Inton agawid ak inton malam. Rombeng anakalutukan. Napanmut na tanakisugal ni badong ko, Mari. Talaga asaan mo na malapdan? Ay, saan nga raw? Talaga ka de asaan nyo akabailan apasardengan ti sugal ditoy? Ay, jak amo ka ni Kapitan. Kaasi kami amisays dagiti manugal a mister.
Ni nga rod kapitan ti makaamoy ti day tabanag. Kinasaritak matan ni kapitan. Ngem kasla saan na mulat nga ikan kanaw. Apayang Kyle, nakapanimid ka, mate. Ay, agpampanunutak nga rod. Kasla na dagsan ti pampanunutam, Ay, grabe ti problemak. Kaya't mo kanya tulungan ka. Ay, mabalin at tulungan nak. Katuwain. Ay, awan tumod dagiti daddo maakakagawad. Napandamot nga min nakisugal. Katulong ako may dangag panunot ngam kanayon danga awan. Day ta sugalan ti ayuyang da. No awan day ta sugalan, di naka-duty da kumaita. Unan niya. Dagiti mo't daddo maalalakay. Imbis ko mga trabaho da, tapno adda ka ti pamilya da. Adda day di sugalan. Ay, wen. Kasta ka ti mapaspasamak. Agreklamon ni Nana Tuyang. Gaputa ka na yun ni Jay sugalan ni Tata ba daw? May nga ron nagreklamaw. Kahit, anya nga itim ako naman, Kyle. Pasardengan tayo ka din day ta sugalan. Panunutag pa'y analaing. Naragsak ka di kapitan na ka na yun ang makisugsugal ni Antibana. Ay, saan? Nakaungungin tupay. Siyak amin ti paralutok yun, paralinis. Nangidulinan nga tayo ni Tuyang yung kwarta na. Awan mo dito'y bulsa ti daster na. Ay, yan mo laki mabiro ka na. Ay, badaw! Anya ti berbero kam dita, Ha? Ay, awan, mate. Adaya, mate. Agberbero ka manan iti kwarta niya. Tila'y pagbagam, mate. Di ka kat mapanagtrabaho. Day tala makisugsugal tar aramidom. Nay. Lugad sa mo dagiti pulis di limabas. Ay, wag. Mapandan samot ijay abagatan. Iti ayan dagiti agsusugal. Ay, Saus. Delikado dagiti kakadwa nga agsusugal ijay, Tiliwon da ita. Naikot sigurado da ita. Apay nga dagiti pulis. Asinaw, tinangayab ka dakwada. Unak man na pang kanakisugal. Nasabat ko met dagiti pulis. Ay, nasabat mo? Mapandakat di ta sugalan. Ay, saan akong nagtuloy tanarigatan. Tiliwan da dagiti makita da nga agsusugal. Adda siguro nag-report. Siguro Apay nga rod nga agisam ka, inteng. Ha? Adan samot ammom Adamo basit Ay, awanan. Sapay agparparik na kanyak ang mga bakakon. Agasam nga iba daw. Nagadaw dagiti natiliw di tasugalan, idi may dagiti pulis idi kalman. Ay, adaw? Sa nga pulo dan sa kanaw. Nunapan ka, ay kat may nayon kamot kadagiti natilew. Ay, magmanta sa anak-anapan. Damag kaw kat pasardengan kanunda kapitan ti anyaman a klase ti sugal dito'y barangay tayaw. Nagkuna? Madamdamag ko lang. Angam nasaya at may. Tapno dagiti manugal akasken ka. Agtrabaho dan. Narigat ti matiliw ti pulis ko nam sa badaw. Ay aglutukan. Ing kami man agpatrolya kadakwaraw. Sa dinaw ti pagpatrolyaan nyo. Dita siguro doon may nga nagsusugal. No adda makita mi nga agsusugal, ipatiliw mi iti pulis. Sige, agluto ak nga rudan. Mumot kanya kun. Awan ka ba kabagyan? No nagbasol, matiliw ken madusa. Awan ti asa-asawa kanyak. Ay, saanan. Jakon mapan agsugal, inteng. Ay awan ni Badong Mau dito'y tersinak, maray. Saan ko mat abirbirukan, maray? Ay kunak iso ti umay mo birukaw. Napanan nagtrabaho ni Badong Kaw. Umay ko igatang iti sidaan mi da iti sweldo na nganyawat na kanyak. Ada sweldonan? Adamot na maray. Kano makabulan nun ngagtrab-trabahaw. Ay wun tanasurok ang makabulan nun ana isardeng day tasugal di tabagatan. Kita ang manlaang anya maray. Nagmaya ti epekto na no awan sugalan dito'y barangay tayaw. Agtrabahaw dagiti tattaaw.
Barangay Kabildatan. Imbes nagsugal kayo, agtrabaho kayo kitdi anaybag. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.